Ihagane kapor ka pamenta nganom keren penslen Henry ngawan hangi tang ban ai ka jing kublai na galang jong ka party ban haga jong kapor ban pan na pi ya ka jing ter khu kerdo kumo ong ipi men ne ka jing ter khu pensang nang ni na po len pro haga pa penkre ya ka ka election leng bagi ni gidong githanya mar yimla ban rung lut se kisnong ithau gi jong i bara khoi tena ma kata daung gi ya penbait na galang jong ka party ngin pelong hang ni po station tikini kisnong gi bang marjan kar di bala ai tinya wan lang hagane ke jengalang kinios ngap lang ito kubor kabangi kum ka party midon tingi ya penkre ya kene ke election MP bangakwa benetip benetusa ya pi ba kajing penkre jongi kajing rum jongi segi snong kitau kajing wan jongi ban ya kendu ya pi nong song snong kamdai tang bangi penkre ya ke election ka party Voice of the People Party lane ka party pra ka balatip palba kamdai ka election centric party kamdai ka paperkhat tang ya ka election lane tang ya ka next election ni perkhat ya ka generation bahkan next generation kata kadai ka bangin ya plut por plus ni plut ya ngim perkhat tang ya ka election ada ni perkhat ya ka jat benriu bak ya ka pateng ka pandawan te pilai ya gini ke kinyat sengi ke peladat nagaliang jong ka party ngila penbana bahkan sampai ke por bangi ngin hab banlet kerkut wat ya ke sekretariat beliau ini me kata ko bor ngiranya penkre asal sisa namar gajinya le jongi mdai tang ya ke ka by election mdai tang ya katai ka arpu fra handre na ka bantaban wan ra ko bayong ba strong menne ya ke jingkala haga sensar kadar kari ke jongi tikane ke jing penkre ke jongi ya ke ka jinglet kerkut ya ke sekretariat rungi ai pi ke ka jing pencet batalong kepala ngi kwa ipi ginong len pelu ru pinjodon bentalang bat ngi hangte kai ke cimut jong kani ke jing karkut ba phin ya sai me pigi pai ba hang ni ndai bangi sulit karkut naga benta ka dau ban sia karkut ya ka en kamput angka kane ke jing lek karkut jong ya ke sekretariat kandai ka dakasin bahwa arbubra nginrung hakakut jongka menjor pai ba mentangin perkara lada ka sarkar kan pudiang ni ke jinggawa ke jongi ka bangiyang na ka banda ka jai benriu hawar pupra pinai mapiangi ka mandi ngindon haki kut ki jongka namar kata da hawar ajar pupra habagi jit ye ki kandidat habagi jit ye ki nong nikmat nang na polen pro nang na po mau plan constituency naki lai pun re toliki constituency ki badon na ke jala ke jongi hangni hapo khasi bajan hills ke jongi ka pangumul benong Nei su bangin dia tang kum ki nong thawan ki ban song ha ka yeng dor bar thawan Henry ki ban rung ha ki kamra jong ka sekretariat namar dei hangtu bala buri ha ki almari ki jong ka ya ki files ki ba kerpang na ka banda ka jabar re ko jongi lara ngimyo ban song ha sekretariat ngimyo ban sensar ya ki jala kesing perta jongi ka assembly kalong ka badon kam Henry lada ka syukur tang kata ngai ki jing angnut ki jongi ki jing pos ni ki jongi kinem la berurlong. Kenamar kata kadau penkre pecah jengai namar ba kani kapor kanayat bat kapor kamslen bagin yo ya ka jingkala hagari ka jongi. Kumo iba strong menne. Ngidon kam ya ka jingkala. Baros kata ngila yawat ya ka jingkala. Henry ngikut haka jing syak syek kala. Hagane ka kanti ka papigi pa ba pin ya ka Voice of the People Party. Penyu iya ke jingkala ke basisha, berkini ke jingkala kila sangwan terter. Iyo iba ka council ke jongi hang tela, form daka parti pra ke jongi ke jingkala ban penbet ya ka kenrum kenram kila sangwan. Oh ngimla ban le si senle, handai la sedang ban penbet. Iwai pewai senja mi bangisim, gila persang ban wara ya ka sensar ke bakut ke basuba, ke jing sensar ke bagi palba, kenyo ya ke jing hun pat ya ke jing terku lemba jong ke governance ke banginai kata ke di ke jing kala ke bangi kwa ban wan ban yatu apre je piki pai ba ban kumoong ba strong menne baka jing kala kana muan na ai ruem kenau baka jing kala ha ke ri ke jongi kanum wan naki he sai pan ka jing kala kan wan naki riumanan ka parti pra jongi ke de ke bangi yo kanet parti uluk ulak ukunup utra ubadon hamadan de mangi ki biak tengku ya ka khia ka son de mangi ki biak tengku ya ka katan de mangi ki biak mat ya ki jinge yu slap ya ka ler ki bingi smotu ya ka jaken tien men step ya ka jaken tien men mir
Dei ya kabakum kani kabangiru ka parti ngiyan. Tiga ni kecela ka jungi ko bakalong menta la sansar ya ka nakihe saipan. Warkawelenti baga jingkala karuan nakihe saipan. Nakihe saipan karuan tangga jing syakla. Yang nama tara ko ki pararingi khot ni were pi bapinyadan benta bat kane ka jing pankala jungi ya kari berkajai penriu. Mdai su bangin su athlum hagi yang disam jungi. Mdai su bangin athlum tang hagi yang ya brio. Mdai su tang bangin athlum hagi dukan sa ga jungi. Mdai su tang bangin su ya ut. Handringin long si benta. Banwanra ya kejingkela. Naga benta ka pateng ka pamenta. Bat ka pateng ka panangwan. Kata ka dai ka bangi khot ni weri pi kum ki pai ba hagari ga jungi. Balai ni mi kum ka voice of the people party. Ni laksanya hagine kilong kpa ke jongi, nilasanya hagine kilong pini ke jongi, nilasanya hagine kihiman ke jongi, nilasanya hagi bagi nyalam ya ke jela ke jongi, kila don haga council, kila don haga yen dorwar, kila song haga sekretariat, hane ka bakado, kila set kela ini, kapelong ini bagin mi syamadan, kapelong ini bagin iwan ya ke yen kesem, kapelong ini bagin ya lembai ke jerut juga jenim. Yaki comfort zone ki jongi bangin mi semaran ban sim hino ya kene kelengkor nomor gini ki longpa ki bangila IT haki ke jing sensar ini ki long kini ki ba e ke jongi ki riu rang ba ke jongi kila le kam kai ya kene ka kam kila pen kelak kiu jakai ya ke sensar kadar hagari ke jongi nomor kata kata ngi mat ya kene ke jengi yong em yemla ban sengap jar ngau ba em hagane ke juk ka ba menta ngamla ban sengap jar ya ka Nama kata kata mi sakmat mi alum kat to kan ne ki rirong ba ki khon samla ki badon ke jing ke khali ke ri ber ke ja ban riu ban len ya la ke jong ke jingem naga benta ke pateng ke ba menta ber ke pateng ke bansawan nama kata kata mi ke voice of the people party naga ni ke ri ke berit ke jongi jat ban riu batang sitro nilasai ya ki krau mensin nilasai ya ki klor kari nilasai haka history jongi yau tirot singsim nilasai yau kyang nongba nilasai yau skapsim nilasai ya kapanong lai nilasai ya gini ki rekrau ki badon na kari ke jongi hadin bangilayo ya ke jenglai lo jo kari India nilasai ya ki rekrau na ini jet beri berit i jongi handrai nado ba ya ka sensar khadar hagari ke jongi labam hendro da kini ki hespa bar ki hesaipan ni ingim semla asu ban sei ya ki beriu ki bakan sa Yemla asyo ban sai ye gibre bakan sai namar la tap matla yau pai ba gari ke jongi daka tengka pria baraba kane ka tengka pria kas kayalam nakmat pai ba ukalalong ubamana namar kata kata ki di pai ba ki balong ki nong jiet ki balong ki nong thatbut kila dono ya ka dor ke jongi ki nong thatbut ha ke jala ke jongi kila kelalong tang ki nong dibut Kila di kibut ke jongpi sanspa 1000 kila di kibut jongpi hagidor kiba fair bana mar kata kata itu kibut ke jongpi baro kiba pilathet pilalong le no ai pilathet bot lang bagine kisan pho tuli kisnem ke balai no sano kibut jongpi gila poi bande brio benang ban komit ulayong shanegrim dang biang namarang yo ban sumar dari bakampang buat sa ICU kabama galong yo sabar yung ganigrim syutit baji genja urujai nama kata daw hakam gani ka saw kasen ka pangyalang ba ya kani ka crisis nilabu ka jing duway haw blay ki don ki riurong ba ki riutemen ki riu duway ki basyong nagiyeng ki samjong ki jar ngai ba ka don ka plia jing shan bo blay juba be ka jaga jing duway mi ki bre kum ki jong iba arden Barden ngono benong ye pi ben ka pa pi ben Henry ka kam ka jungu ba ka jingle ka jungu ba ka tien ka jungu ka ye dei balai bangong ka ye dei dan gibre ki bong bau barden u he tang keting am hane barden ha ukran na do ko do anut ki mat ki long ki badai ki don ka jing sisa ka jing kran jungu baru emru ko ba ukran ko ba baru emru ko ba ukran kata ka di ka bang itu na di jing long jungu barden bandai ba Laradai bau baran umdan ya kene kejing long ngangam tre ban bu. Sengap kan pensya ye bi. Barden ulalen ya la kejong kejing im. Wat ya kejing kesem naga bentaban a ye ka leadership hapren jongi upai ba. Laradai barden umlong kumta mentau barden ude we ne ke cabinet minister aga so.
Baden nado bujob MLA hagasnan Hazar pra bargisnan gibladet ila benong kumu minister ila benyo wade kakam deputy chief minister lalai bai perkat na kabantai gade sibet ila la benyo igidi gisuki gi fair andai baden na kan magado jadi por bi acar mandui intre namara pa kajingi tip lem jungi kamsha ban supulur ka iga spa jo pai ba kamlo nama kata da habai persya ya kini ki chairman ya kini ki consultancy ru ila imbum ta tengah i hau ne rong ba ka don ka integrity ka don ke merit udon ke jing star udon ke jing sempang udon ke jing slur bat namar kata da kum yo ne rong ba ngidei ban ai ke jing kesan ka panas no tenan kalong nang ne nasional jo pin len pro kala pau ke jing kesan lemba jong ke MP election ke baladet lemba jong ke NDC ke election ke baladet ingin du jekermen narama pihang ni halam pro pialong interior si benta jong ne ka khasi hills ke jongi nara pihang ni piala bar smutu yunu sumbai kanum dan jinge igewe ki benta jong gare kasi bangin smutu janai terima tara parari iwan ban weri pi iwan ban khot pi iwan ban nei tang pin aya ka bot ka jong pi ada gi kwa ya pi pin aya ka jing kersan ban kerpang ya ke jing dua ke jong pi tekane ka bot ka papilya thet benta kene ke election MP kumbala keren de gine ginong keren di basa kemar kane ka bot haka ktin phareng menta ki ong kasem pibu kamun ki babur ki bere kene thebot namar batis ngaulem yau tau balakla tang si tempor lead Ricky Dr. Ricky Edison kon tekane ka bot ka jong pi ka papilya thet menta kalong si benta kum ka jing ngaulem yau niu syakri ubalak lano na pedeng jongi si tempor te hanre ngakwa ba phinya sai bangi kum ka parti pra ndai bangi syua perkhat betangi ka bot habangi bot ngide ban bot bat ka jing snotu kane ka bot ka ba phinphet menta kane ka kanti sa ka parti pra so candidate jongi kanum dai tang ka bot jong ka jing snolan kandai ka bot jong ka jing snokia kandai ka bot ka ba snotu sai naga benta kamenta bakal lasai jong kari ke jongi ban ngakwa epi bala lagi keren ya ka jinya teli jong ka jai penreu menta hangne hak jala mekhalea ka jongi ladang idai punya teli ngin sedang paramangi ban ka jinya teli ka biang ban penpau ya ka kadai hak mandit ka panginai kadai hak vote ka panginai ladang ya penprai ki vote ka jongi ngi ong ya ka fracture mandit ni penprai ki vote jongi ni ai sa to ka parti ni ai sa to candidate tentang hawing jongi ki khasi jongi ki sambut ki ong ni sambut te kalarung na mono bahikai ka sambut ngamtit ki election ni ka bot ki ong pa to thep no sata ka kemin thep no sata kini ki khun marsiteng ki thep no sata ki pen election ni ka bot kata ka de karukom perkhat ka barin kadang kolong bagi ong ba lo jal job utur ngi yo perlok jal job tur ngi yo perlok te kata ka de karukom perkhat kabam ngigong ka parti para ngimikai kata ka de karukom perkhat kuan mentoy sina ngim kwa ya ka politics kuan mentoy sina ni kwa ya ka politics ka badon bakanolin habagi abo kwa jo ka yeng wa ya ka jengkersian sa uniu kandidat ka kami sa way pat kamu na yeng lapat kayeng ka de pai lepa kasenong jungi kelapai lepa nakata-kata kawan ka fractured mandate kawan ka hong assembly nimyo ya ka absolute majority nimyo ya ka single majority party banhawi ka sarkar namar kata daw kimi ki sarkar kle khaulang manu balong responsible ya ka sarkar kle khaulang de mangi paila namar ni pen bharia ya ka buat kisami terima kata kum ka party pra abangi khot epi abangi were pi si ke jingalang ge bukum kini ni kwa ba pen smutu ai ya ka solid support ai ya ka jing kersian ka pura ya ka wei ka parti ba pinyo i ya ka jing sensyar ka baklan tai menta ka de ka parti pra ni dan samut ki MLA kai ka ba pi menta ka ba pi menta ka long ya ka opposition ka baklan ka strong opposition pine me ka surjong i barden ba ka surjong ki MLA jongi ha ka yeng do ba tang samut ki don ki pen ki ya ka assembly strong opposition kindai lagi gibe alam ya ka opposition kidan gibe kisan giba khamdan bon ki MLA ba den indai leader of opposition handre ka role jungi ka benta jungi ka yen dor ba thoan ka kalong thampalak ban leader jung opposition bat na barang tanaw Pilipinas smutu habang ngi dan ha ka opposition kamut ban persya tang ba omdai tang ban persya
Kabang semua tenang ang district council kimju penon kami kekentian persya kiong kalian yatai. Demde wastro. Mi ngere kalian yatai. Ngidon haka opposition party ko opposition bench. Ngimde haka ruling party ngidon ban yatai. Namar kata daw ya keleng kari kasi janji aga jongi. Wasa karo hil sumyelay. Ban pensyai ke ba ya giman kijura. Teton pren jongi ke bas mutu bakla party ong ba. Kani kade ka party kento bri. Ngimde bangi kento bri. Habang ngi kento hanor kimat. Ngim persya ayo bri. Handa yeki rukom trikam ke bas niu. Ngim la ban sengap jar. Demde balang. Nginem la ban sengap jar ri rukom trik bakla. Lala pikta ya ka hok ka upai ba jongi. Nginem sengap jar. Lala pikta ya ka kanda wasiap jo kari ke jongi. Nginem sengap jar. Nama kata daw ka benta jongi kum ka opposition kalong ban peni ya kai ke bangi de ban peni. Ngin peni hangno bangi ya bakla bargin kedauri kalanti kumno bangi de banne. Kata gede ke bangi ngiyang. Nama kata daw piwan smuto bakla. Yo piong bangane gede ka perti ban beriu. Ka perti kento beriu ngin hak kento ya kimat haki jingi terikam jongi. Yo beriu personal ngim apa. Kata ma pide banne sai. Baka wai ka bangakwa pide sai kalong gane. Bakini kicing kento ke bangi ai mangi kicing pensai ke bangi ai supaya ba. Kala rong barki pai ba kila stang ban smutu. Barka bakini ki parti menta ki tinge daya gane. Pinem kala tu upra kabe baro kowe kari khasi janji azungi kane gade katakal jom ka jingkala ka win of change bak menta kila smutu bakan ne kala ka klan pala ki babun ba na penjenti kin syakit kin jalanti haw arbupra taraw ke le karya ikum noban penbi upai ba ban su ai pisa ban su bet tengka ne de kumtai hanre ngi ka jing pensai ngin ya ke pon ke bangakwa bangkaran hani kalong gane bakata kalong wat smutu bakla yang dijengkan talk bat kaneka critical thinking. Kini kena balik puli ngakaran kelang ni nama kita kena puli, kita kena samla puli, kita kena school. Mentah haka puli puthi jongi haka education ngailding ade nong hikai college ngasutu bahaya gani. Kapaton kam me haka puli ka puthi jongi mentah. Kam dai banyo yang dijingti, kam dai ke information. Kapaton kam yang mentah kalong ka critical thinking. Karukom perkhat ban bishar punya ya ki ai ka badai ka ai ka bamdai ka ai ka babha ka ai ka basliu ban nang ban jiet ya ka babha ban kentak ya ka basliu lada nyimla ban hikai ya ki khna jongi bangin le kumta ka education jongi ka lafe ka education jongi kamdai tang ban penyo degree kamdai tang ban yo certificate ka education ka bang hikai ka long ba ki khna kinla ban yeng halaki jongi jabing baru sekatangi hikai gibri bagin yang halaki jong kijat. Hari taman su yang halaki jong kijat kampat biang. Gidan kamban yang halaki jong kijabing. Bangila ban pentrekam yaki hok yaki sot ki jongi. Ngila ban pentrekam meka khendau ka siap ka jongi. Kat kum ka jing snothu jongi ban naga benta ka jing bentoy jongi. Kata kadai ka bangi kum ka parti pra ngi ai keleng-keleng. Kani kadai ka political education ka jing pen snothu pai ba yaka politics hagari ka jongi berka bangasno tanan kalamba menta kane kala astang rung hadi pa hati jongi kane kala astang rung ha isnong hadi thaw ka jongi ba kane ka jingkala shen kan sawan